hanyuma narimba bashije ikibazo nubwo wenda mwari munkubise ariko icyo kibazo cyanjye cyumvikana ndakigaruka mwavuza abarundi gusa mwavuza abarundi cyane ni gute abarundi bisanze muri ibi byose yego urumva muri 2023 yego habayeho initiative y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba bemeranywa ko hagiye kujya ingabo muri Kongo zigamije kugarura amahoro. Icyo gihe rero izo ngabo zaforumwe Tshisekedi yarazemeye ariko yanga iz'u Rwanda cyane. Hagiye ingabo za Kenya, hagenda ingabo z'u Burundi, hagenda ingabo za Sudani y'Epfo, hajyayo n'ingabo za Uganda. Yego. Zigeze haramo rero mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo intambara icyo gihe yari imeze nabi. Hanyuma M23 ngira ngo yarwaniraga mu bice bya Masisi iki hari Turazantene niko bazita hano za Kibumba yego. Bigeze hagati bigeze nko mu kwezi kwa munani nibwo Tshisekedi yaje kuvuga yuko ingabo za Afrika y'Uburasirazuba nta kintu zirimo kumufasha cyo gihe amasezerano yazo aranarangira. Tshisekedi yemera ko atazongerwa. Yego. Icyo gihe binahurirana no kuba M23 bari barimo bayisaba yuko izira ngabo za East Africa ko yasubiza ibice yafashe kugira ngo haboneke amahoro. Icyo gihe M23 isubiza n'ibice bimwe yari yafashana muri Masisi, ibyo bice bihabwa ingabo za East Africa, ariko M23 itangira kurekana avuga ko ibice bifitwe n'ingabo z'u Burundi zaje muri East Africa barimo kubisubiza FARDC, ahubwo kaberimo no gutegura itero byo kubagabaho. Biranakorwa. Biranakorwa. Icyo gihe ingabo zaragiye hasigara ingabo z'u Burundi ziyobowe n'uwitwa General Muzinga. Uyu munsi niwe ukiziyobora, nyuma baje no kumuha promotion n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Burundi ushinzwe operation cyangwa se ingabo zo ku butaka. Nyuma rero mu Burundi bari bafite izindi ngabo ziba muri Kivu y'Amajyepfo zagiyeyo muri bino bice bya Uvira no mu misozi ya Fizi hejuru. Izo ngabo zikaba zaragiye mu buhe buryo? Zari zaragiye ngo kurwanya Regitabara n'indi mitwe y'inyeshyamba irwanya Burundi. Ariko mu buryo na hano zari zihuriye na zira za Masisi. Mu buryo wavuga ko hatari amasezerano hagati y'ibihugu byose. Yarahari bari babyemeye nka kuriya Uganda iriyo uzayitora. Nisubira inyuma gato 2017 uraza gusanga amakuru avuga ko hari babita gute nangiye kubita Inkeragutabara imbonera kure na FDNB bari baragiye muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo ngo guhiga. Urumva harimo side ebyiri. Hari bamwe bagiye mwibanga bo nibo bagiye nkuru nziza. Ku bwa nkuru nziza bari bagiye mwibanga, ariko vuba nka Ndayishimiye amaze kujya ku butegetsi harabagiye ku buryo burofishe baragenda. Hanyuma icyo gihe rero hirukanywe ingabo za East Africa, Barundi bo barahasigaye. Nuko Abarundi bisanze muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Mu kuhasigara binjira mu rugamba ku buryo ubwo kugira ngo tubyumvishe abadukurikiye neza, ingabo zose za East African Regional Forces zose ziri muri Kongo zagombaga kuvayo zose zigataha harigeza Uganda byanyuze zaratashye destination yabo bajyaga Goma bagataha. Ingabo nabonye zitaha zaratashye mu buryo bweruye. Ingabo za Kenya zanyuze ku kibuga cy'indege cy'Igoma n'iza Sudani y'Epfo, iza Uganda ni nabo badahana umupaka. General yakubwiye ko ngo batagenda nk'abavuye n'abandi ko batashye mwe muka mutagenda tetwe ntabwo tugenda nk'abavuye mu isoko. General Kurayigi ati ntabwo baraduhaye amabwiriza. Icyo gihe rero nibwo noneho Uburundi bwasigaye no mwibanga, kuko Abarundi bo urabona banyuze ku muhanda wa Kivu Belt amanuka imodoka imwe ya kamyoneti ya gisirikare ariko iri mu tubunda nka tungahe imbunda nini nka zingahe. Abandi babaza abasirikare banyu ko tutababonye bataha. Komeza baraceceka. Nyuma rero ni nabwo Tshisekedi yahise ahindura akora U-turn ajya kuri SADC. Icyo gihe izo ngabo zagiye zibisikana n'iza SADC ziraza zirinjira. Izo ngabo za SADC ziraza zifatanya n'ingabo z'u Burundi. Abakurikirana amakuru banasubira inyuma bakajya no kuri internet bakavuga ingabo z'Abarundi 2023 muri Google bahita bakuzanira igisirikare cy'u Burundi kirimo kirahakana yuko kitari muri Kongo ku ruhande rwo kurwanya M23. Icyo gihe ndabona umuvugizi wa M23 ariko yagiyeho Canisius uracyamubona Canisius Karemera. Canisius ari Masisi. Iryo tangazo niyo warimo arabivuga avuga yuko
M23 irimo inashinja ingabo z'u Burundi ko zirimo kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Icyo gihe ku rubuga rwa X ingabo z'u Burundi ziravuga ngo ni ibinyoma bikwiragizwa n'umukuru wa M23 Bertrand Bisimwa bivuga ko ingabo z'u Burundi zahora mu butumwa bwa East Africa Community ubu ziri mu ntambara na M23 mu karere ka Kivu y'Amajyaruguru. Urumva icyo gihe kugeza mu kwa 12 yego bari barimo babihakana. Wibuke no muri icyo gihe nibwo M23 ariko nubu ntago bemeye ko bariyo, ntago bemera ko bagiye muri East Africa Region Force aribo bagumyeyo. Ariko none icyo gihe ntabwo banemeraga ko bari mu ntambara. Sibyo no wango aba East Africa Community. Ariko nta nubwo nabo bemeraga ko barimo kurwana mu ntambara ko ngo ku ruhande rwa leta ko ntibabyemera. Ko hari ikinyamakuru cyasabye imbabazi kivuga ati ibi ni ibitekerezo by'umuntu ku giti cye. Ntacyo wibuka se. So icyo gihe nyuma rero urabizi byakurikiwe nuko M23 yerekanye abasirikare b'u Burundi. Ngira ngo mwarabibonye. Nyuma yo baberekanye ndwe n'uyu waberekanye ga wari uhari. Nta waberekanye ninge wabazanye. Aho ngaho banzo havuga aho ngaho tuhagererera bura ngiye kubivuga narabibonye kuri televiziyo biragoye byagenze ngiye kwishakira General Makenga hari ryari yego nuko noneho ngezeyo ndamaza nise abantu mu Rwanda muri iyi ntambara hari abo mufata. Icyo gihe ariko East Africa yari yaratashye. Bari baratashye. Bari baragiye. Ndakureba General Makenga batashe mu kwa 8. Nibwo batangiye gutaha. Numva abantu baragiye bibiri mbere yuko SADC kuko ingabo za Afrika y'Epfo zari 15 z'ukwa 12. Ariko hari hatangiye igihuha kivuga ko hari SADC yohereje delegation yaje kwiga uko ikibuga giteye. Urabyibuka banavuga ko mu bantu barimo gufasha abasirikare za Masisi ba leta ya Kongo barimo kuvuga icyongereza mu cyombo. Yego komando maze gutanga mu cyongereza zirimo kuvugwa mu cyongereza. Turaza tutise abatanzania ntibavuga icyongereza. Ubwo n'abarundi ntibavuga icyongereza ariko umuntu atugata abantu bari hano barimo baravuga icyongereza. Ubwo icyo gihe na genero kumuza nabanza nise kuvuga ngo abarundi East Africa Region Force yaratashye abarundi bajya mu ntambara. Ibyo bintu uvuga se uko umwanzi wabo mu Rwanda ukaba wenda wikomye Burundi hari abantu hari abo mwabo twarabafashe ati Kororeri nzeza cyo kubakwera uko nabonye abarundi bura kubabona navuye no nta bundi bubone bikomoka ko nabweje nani urabeshya ntabwo ufite ubafite hese ati tumanuke none tugezeyo ngira igitekerezo ndavuga abo bantu nabafotora bacecetse bicaye bakaza kwitwa abasirikare bambitswe imyenda bari bambaye impuzankano za FARDC zivanze n'iz'abarundi nkeya. Ndavuga nti baza kubita ko ari abantu babonye imyenda y'abarundi bakayabambika abantu atari abarundi. Genero baratuza mu kiganiro n'abanyamakuru bavuze ati nabonye hari abantu bambitse imyenda batangira kubabaza kode za gisirikare zitanabaho. Twabashaka tugasanga abantu ntabwo twagiye abo maye ndavuga nti mubanze kuko se murabona batatu n'ubu indirimbo y'igihugu murayizi. Buri ndirimbo y'igihugu iri mu bintu utari umwene gihugu biragoye. Oya niyo waba uri umwene gihugu bahanze byagorana ko iyo ndirimbo ubuyizi ariko reka hanze warahavukiye. Oya wenda baranagiye yo ushobora kutayikoresha kenshi ariko abasirikare kubera ko bajya muri ceremony zitandukanye indirimbo y'igihugu ikaririmbwa kandi indirimbo y'igihugu irimbwa abasirikare bayumva binyuranye natwe ko bo bafite uko bahagarara nuko bakora ibimenyetso sinashyizeho se bagatangira bakaturirimbira Burundi yacu. Yose barayiririmba barangira bamwe bicaye ko barashwa amaguru video itambutse Burundi buti ntabwo abasirikare ari abacu barabihakana batahubwo ubwo ni nyarya zangabo barwana nazo z'abarundi Red Tabara kuko baratuzi icyo gihe yavugaga ko ari aba Red Tabara atabona aba Red Tabara mwambitse kuko iyo batari indirimbo y'igihugu icyo kubita abanyamahanga bari bakibakuyeho bemera ko ari abarundi ariko bari muri opposition bari mu mutwe barwanya bahita baba Red Tabara so ku bintu byatangiye ubundi se turarinda twivuna tushaka gusobanura uko byagenze. Perezida Kagame yarabisobanura aho naho tugeze reka mbere kuko ibintu byari biteguye rero uko bira byose byo yabisobanuye. Icyo gihe iyi migi yagumaga ifatwa hari wagiye gutanga support sibyo
n'ugiye gutanga support mu kwa gatanu uyu mwaka yajyanye ikiganiro na radio n'ikinyamakuru cy'abongereza na BBC. Shada nagira ngo twekuta ko tugeze mu kwa 12 maze kuvuga twita 2023 maze kuvuga twita ingabo z'u Burundi ku itariki 5 z'ukwa 12 babihakana. Noneho reka tujye no ku mukuru w'igihugu wafashe telefone agahamagara mu Burundi nabwo tugere bagihakana kuko na nyuma araho Ndayishimiye yavuze yuko yagiye gufasha abantu bagatsindwa ariko kuko kugeza mu kwa 12 bare bahakana. Okay, wenda biri umukuru w'igihugu yabivuze ku munsi w'ejo. Oya ntabwo aribwo bwa mbere yabivuze kuri Jeune Afrique. Oya hari umunsi twari mu kiganiro n'abanyamakuru. Hari ibyo bwaniriye na Jeune Afrique. Umunsi byaba ari nk'ishwa gatatu abivuga bwa mbere yari yicaye imbere yanjye muri akanandi duhuru usubye mu kiganiro n'abanyamakuru. Yego, turi muri convention niho press conference yari yabereye. Asubiza umunyamakuru wa Al Jazeera umugabo mukuru w'uruhara ukuntu ko numva ntabyibuka gusa icyo nibuka cyo ni na François Soudin. Icyo gihe yari yaje bakora ikindi kiganiro kirambuye. Twamwumva ubu ngubu nacyo noneho tukaza kuvuga abarundi noneho nyuma baje kwemera gute ko bari mu ntambara byaje kugaragara gute nicyo twareba. Hano bagiyeho baririmba Burundi yacu Burundi gizite yihutishije babumva baririmba bararirimbye rwose. Kuririmba ko bararirimbye baraba urabona barabambaye aba baraha bose nubwo harimo abambaye iza FARDC ariko bose nibi ngibi byaravuzwe bwa mbere ko ingabo z'u Burundi ziri mu kuza muri Kongo ziri kunyura ahantu zikambikwa imyambaro ya FARDC. Icyo gihe byaravuzwe. Narebe kuri link ihari arahita abona n'ubundi ijambo umukuru w'igihugu yavuze mu gihe yakiraga indahiro z'abayobozi kwa kane hari kuwa kane w'icyumweru gishize hari kuwa kane ubwo ngubwo nayireba mbwire niba yayibonye nyuma nibwo turi buvuge rero ubuyoboke barundi baje kugaragara bakanemera ko bari ku rugamba. 99% y'abafashwe aba batweretse nabari bakomeretse byoroshye nababashaga kugenda abandi bari mu bararyamye nyine ago bego. Urabona ko mu gihe banaririmbaga indirimbo y'igihugu hari bamwe batanga icyubahiro ku ndirimbo y'igihugu bagahaguruka abandi bari nabo bari bagerageje guhaguruka ngo ni mwicarire abahaye twa Orange this rumvikana abantu bagomba kurya ariko na FDLR hano yaririmo Wazalendo niyo mpamvu nyine barase ntiyabahavugishije nkumva bana ni Wazalendo babo ni baririmbaga. Yego. Reka twumve noneho ngo ibyo umukuru w'igihugu yatangaje ejo bundi abigarukaho ibyo byose. Yego. Nuko byatangaje ibi twavugaga byose. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces muri Eastern Congo ko bazirukanye u Burundi bugasigara hakaba harimo kuza iza SADC u Burundi bwagiye muri SADC atoya mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko nyine Kongo yabibasabye ari inshuti n'iki. Ndongera ndamubaza nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu. Majyaruguru yacu abarundi yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo. Avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho na za Minembwe ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Nubwo ese Minembwe Uvira kweri mu majyepfo mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma za Rucuro murajyanwe n'iki? Arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndamubwira nti hari ababimbwiye nti ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso ariko ntabwo nari kubyemera burundu
ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Ati atoya barakubeshye, tubakubwiye yarakubeshye, ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yanyu. Ndamubwira nti ni byiza rwose, ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimyibwiriye ubwo ndabyemeye ko mutariyo. Ntabwo hashize kabiri, ndetse benshi bafatirwayo mu mirwano. Hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi, kuganira icyo kibazo. Abandi bagashaka guhakana, abandi bakabereka bati se noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka, tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya bababahe mu batware, nabo mwabahebye ntimubashaka kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari. Byaho biguma ari urujya n'uruza. N'uyu munsi rero kuba ibintu byabaye mbere y'uko tujya gusinya amasezerano, na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira, n'ibihumbi by'abarundi bari bari muri Uvira, bari muri ibyo bice bya za Minembwe, bagiye za Karemi, bagiye za Kindu, bagiye Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Ukibaza ariko abarundi bangana batya, izi ngabo z'abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo, hari chaos iriho, bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe, nako barabishe birirwa bababombinga na za tirare na drones n'ibintu byose. Aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye, erega abantu baratakambye habura batabara. Ejo bundi izi ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira, intambara irahaguruka y'amahanga ngo ni u Rwanda. Ubu u Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo. Yego. Urumva rero ahangaha Burundi bwari bubihakana. Hano perezida nuko avuga, yego, abantu baganira. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi rero aragira ati ngo ni Gaspari barata ahangaha asubiza ikiraba cyane cyane igisirikare cyacu. Mugabo ufatishanya kw'ibisirikare turazi ico bimaze. Navuze yuko twagiye muri Kongo kubera Kongo yavyemeye kandi natwe twabona yuko bikenewe, kandi noneho biranagaragara yuko tutagiriye yubusa, kandi namwe murabibona yuko mugenda ijoro, mugenda hose atangorana ubuye muri the games. Kuba rero Kongo bayishira ku rugo rugero ati muganda ntishobora gufata ifata ngo igumye jamais 23 n'u Rwanda, je sinashaka kuvyinjiramwo kuko politike y'ibindi bihugu bijanye n'umutekano n'iki ivyo vyovuga abo vyega. Ikana Kongo nyene irafise igisirikare cyayo, kirafise umuvugizi, co mukibajije abo vyega vyo bavyiza hapo je nzo kuvuga ingene ibindi bisirikare by'ibihugu duhana ibintu na cyane cyane bitunganijwe. Mugabo icyo dukora twebwe gusa nuko tuzi yuko dufatanije n'abasirikare b'igihugu ca Kongo bigenda neza, kandi umwe wese hajya arafise impano hambavu yo gukomera no gukomeza ibigwanisho, urafise impano. Ivyo bapima rero baravye no havansigura byinshi bya gisirikare ku mugaca mu vyandiko
mugarika ngarukirize ngaha aho hari ryari mugabo hashize amezi 10 nejo right kubera ko nyuma nyuma mu kwezi kwa 12 handi twari tugeze abarundi bagihakana nyuma twabonye amakuru avuga yuko nibwo hatangiye kuza amakuru avuga ko Burundi bwazinyanye kontra na Republika Demokarasi ya Kongo birabya amadolari mu 5 ku kwezi ibyo byo ntago tubyinjiramo ni byavuzwe hanyuma nyuma yuko rero abarundi none mu kwa mbere habaye intambara ikomeye yasize M23 ifashe umujyi wa Goma nyuma yuko Goma ifashwe rero komeza gatoya nibwo abarundi noneho batangiye kwemera yuko bari mu rugamba ndetse banemera yuko muri Kivu y'Amajyepfo bagomba gufasha leta ya Kongo kurwana ku mpamvu z'umutekano w'igihugu cyabo ibyo biraza nyuma ya Bukavu kuko Goma yafashwe ibintu byasaga nkaho bitarakomera kuko ntabwo babonaga birimo biza mu marembo yabo yego hanyuma ahubwo icyo gihe ndabyibuka ko hashize nk'ibyumweru bibiri Goma ifashwe kuko Bukavu yafashwe 15 cyangwa 17 z'ukwa kabiri 17 z'ukwa kabiri aho ngaho niho rero byatangiye kugaragara ko umutekano w'u Burundi ugeramiwe nkuko na Gaspard baratuzatangaje batangira kuba open baravuga bati turahari nabwo baratuza atangiye kubyemera tugeze 2025 rero 2025 mu kiganiro na BBC umukuru w'igihugu cy'u Burundi habaza ati mwagiye gutanga umusada uretse hano sintuza sobo ari in East Africa Regional Forces nyuma mbona bambaye ngo abandi bari muri East Africa bari kumwe na M23 igenda ibereka ibici basigiye aha se handi batwitse hano ni muri Masisi ari za Masisi ntabwo ari muri Nturo kuko Nturo isa nkaho iri ku gasozi nyine impamvu aha hantu harebye nkabona nsa n'uhibuka nuko hejuru ya Nturo ariho East Africa Region Force ishami ry'abarundi ariho ryari rikambitse ubwo abaturage baterwaga na FDLR na leta ibica muri iyi Nturo bazamutse bajyayo abarundi nabo batangira kubarasa nibwo abaturage batangiye guhunga abarundi cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kiganiro na BBC hari muri ni BBC ishami ry'ikinyarwanda n'Ikirundi bari baho ntabwo ari iyi ni yejo twashaka kuvuga twakuye kuri BBC ivugira i Nairobi ikivugira mu Bwongereza hanyuma umukuru w'igihugu cy'u Burundi atangaza ko impamvu ibisagara biguma bifatwa icyo ni ikiganiro perezida w'u Burundi yagiranye na yego yagiranye na BBC wikuyeho ntabwo turayikenera turaza kuyikenera mu kanya ingiye ni iki ngiki impamvu ibisagara biguma bifatwa byobazwa Kongo nabwirijwe rirumva kuko bagiye gutabara bo bagiye gufasha reka turyumve na Kongo niyo yobazwa kubera ikibago bafata ibisagara Uburundi umufasha si wabazwa umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara biguma bifatwa kandi no Burundi buriye Uburundi ega ntihagiye Uburundi twarungitse inteko mbere muri Kongo niho hariyo bakeyi kuba dufise muri Somalia mugabo twe twamadushikiye yanzira twari dufise yuko muri Kongo hazoba amahoro habaye ibiganiro u Rwanda rurabagiriza neza rutariye umunwa yuko mukorana na FDLR umuhari bavuga yuko wasize ukoze ihonyabwoko mu Rwanda ni bimwe bavuga ngo umwasi wawe aca umukunzi nivyo bariko baragira n'ahandi navuga ngo abanyarwanda ntibabizi barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda barabizi umushikiragaji kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene bimeze yaranyagirije neza ko cyashaka kugira ihonyabwoko y'abanyamurenge yuko nagirisheje inama abahutu mugabanyamurenge nabo twirigwana tuvugana mugaranyambika iryo baragusa kugira ngo amakungu abona Uburundi nabi bavuze rero Uburundi barafasha FDLR no kugira ngo bambike ibara Uburundi nico gituma je namugabishije umunsi bazodutera no Rwanda ruduteye abarundi dushaka kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa twe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanyi niyo abayakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundi Niriye soreje niba bakunze Bujumbura banyuze Uvira kuba ko bamuteye icya mbere nta wenda kumutera aciye hariya ariko ntekereza ko nsubiye kuri Uvira yego
twavugaga Uvira ngo ireba ngo Bujumbura tukabireba kuri mapu. Mw'abantu bareba Bujumbura kuri mapu ntabwo mubona Bujumbura. Nagira ngo mbahe ishusho. Uvira imeze nk'umuntu uri Rebero. Umuntu urebera aze kumbabara nimugoroba fotora umujyi ninjoro. Iyo urebera useka Kigali hose ubu hareba. Nugera Rebero hamwe honyine. Uze gufotora umujyi. Kuko icyo mivugiye amatari yo yaka ugira ukuntu ubona ibintu. Muze gufotora. Nibwo muri bumenye ukuntu Uvira n'imisozi iri hejuru yayo kuko Uvira yo yegetse ku mazi kuri Tanganyika. Hanyuma guheraho inzu yanyuma iri munsi y'umusozi kandi uri ku butumburuke buri hejuru cyane ku buryo utapfa kuzamuka uri umuturage. Uburebure bw'iyo misozi iri hejuru ya Uvira. Bujumbura umuntu uhagaze muri uriya musozi ntabwo bisaba imbunda y'igihangange. Oya bisaba umuntu uzi kurasa gusa. Ariko ubwo wenda n'umuntu nawe uri hejuru Bujumbura bareba Uvira. Bujumbura ntabwo iri hejuru. Oya ariko Bujumbura bwo mu nkengero zayo kuko yo ni ikibaya. Nawe kuko muri Bujumbura nubwo ari ikibaya ariko nayo mu nkengero zayo hari imisozi. Nayo ifite imisozi ariko urebye imisozi iri Uvira ni miremire ku rwego uko iri hafi mu mujyi. Yegereye umujyi ugereranyije n'iya Bujumbura. Ikindi kintu gihari cyanteye ubwoba. Nkatinya iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se niko intambara zikorwa. Natekereje perezida ushinzwe kurinda abaturage be n'igihugu cye uburyo atinyuka agahagarika imbunda mu gihugu akarasa ku nyeshyamba zitagira irangamuntu, zitagira stati, zitagira amahame. Inyeshyamba ubundi iyo bavuze inyeshyamba ni umuntu warakaye urimo kurwana. Ariko ngo ubu ngubu hazifite ibice ziyobora ngo ntabwo zikiri inyeshyamba. Kuba arizo nizo. Nta repubulika bagira. None bara abaturage bayobora se bayobora. Nta n'ubwami bagira. Nta n'ubwami bagira. Abaturage bari mu bice bigenzurwa na M23 n'abaturage bari mu bice byigaruwe n'umutwe witwaje intwaro. Arizo nyeshyamba. Inyeshyamba ntizigera zitaba inama ya East Africa ngo babaze bati bira n'ibiki mwakora abaturage. Nta nama nimwe babaho bajyamo. Ariko baherutse kujya i Geneve gusobanura muri UN. Baragiye mu baragiye metero buri mu masezerano. Metero nibuka uko yiye kuvuga muri UN mu bashinzwe uburenganzira bwa muntu. Kuvuga ibibazo yateje n'ibyo bafite. Ntabwo yajyaga kuvuga ukuntu atubashya amategeko y'i Geneve basinye kuko ntari mu basinye. Urumva se nyene batemewe niba baragiye gusobanura ibibazo bahora none si yo uri mu rukiko uri umucamanza cyangwa babakurega. None izindi nyeshyamba zagera i Burayi ntibazisigarana. Biterwa n'uwo bahereje. Makenga yajyayo azitabira i Geneve. None se Lawrence Kanyuka ntegeye muri Afurika y'Epfo afite ibyangombwa by'Abongereza. Ubwo rero nibyo. None hari indi nyeshyamba yajya Katari. Katari bo bajyayo kuko nabanzenze bajyayo kubera ko Katari ari igihugu gifite imbaraga kandi muri iyo nzira nta watinyuka gufata. Nagira ngo mbereke ko M23 hari undi rwego iriho uri hagati y'inyeshyamba n'abantu. Sinzi muri politiki uburyo babisobanura ariko ntabwo niyo bari kuvuga mu masezerano ya Doha bavuga non-state. Non-state group. Nyine ni umutwe. Urumva naga ari rebellion naga ari barobera n'ukoroshya kugira ngo uganira takumu. Niba bageze kuri stage yo koroshya ho hari agatandukaniro kaba karimo. Uyu muntu nta masezerano agirana n'umuntu wari we wese. Nayo bagiranye na Kongo ngo bashobora kuba barasinye ko bananiwe kumvikana. Nkurikije ibyabaye barasinye bati kumvikana birananiranye. Icya kabiri ugatinyuka ugahagarika imbunda ufite abaturage bangana kuriya mu mujyi. Ufite umujyi yaba n'ikibitoki harya Cibitoki ukagira Bujumbura kuko bari muri Sange ku misozi hejuru ya Sange nabo barasaka ibitoki bakayisiba. Abari Uvira Bujumbura bayigira ibyatsi. Waranze ugatinyuka bira bintu niwe muntu wenyine nabonye ukinisha umuriro atuye mu nzu y'ibyatsi kuko ngewe inyeshyamba uzi ikintu bajya bavuga ngo umuntu arimo ararwana n'umuntu udafite icyo ahomba. Inyeshyamba n'ubundi zirarwanira kubaho. Nizikubaha zirapfa. Nizigusuzugwa n'undi niba rugupfa zizapfa. Zihitamo rero gupfa zirwana. Umujyi uri munsi yabo. Uratinyutse urarasha. Biriya bintu nabifashe nko kutatinya ubuzima bw'abaturage bawe. Cyokora abaye afite imbunda zisama ibisasu umujyi yawusakara atyo. Akawusakaza
bombe zisama izindi. Ariko nkurikije ko nabonye ambasaderi muri Loni arira ngo hari icyaje ngo kiragwa cyarabakomerekeje harya umugore n'umwana cyane mbere akwereka ko batabasha kurinda ikirere. Icyaka ikintu gitangaje n'ukuntu umugore n'umwana bakomeretse bikaba byabaye inkuru inkundura ikarota. Ni inkuru ku muturage w'igihugu cyawe. Uretse gato muri Loni abantu bose bakafata ibira bintu ni bibi cyane bagataka i Rubavu hapfuye 16 hakomereka 100 i Rubavu bavuga ko ari harya hari Rwanda umuntu muri Kongo wabirwanyije hanyuma se ubundi ko nibwarasaga muri Kongo nyeshyamba zikarurasa. Ubwo rero aho bavuga ko ari ibihugu birwana. Nunavuga muri Kongo Mapanya chief staff w'ingabo za Afurika y'Epfo mu ijambo ry'Mapanya ari mu nteko yabwiye abadepite ati Kongo yarashe 3 RDF irasubiza. Yego yakoze declaration nk'umuntu wari uhari cyangwa ufite ingabo zihari uko yakiriye amakuru. Hano rero uyu nta wigeze avuga ngo barashe kangahe bigenda bityo ariko ntababeshye perezida Neva ni generali ibindi byose ni amagambo. Cya cyemezo yafashe ni cy'umusirikare nawe w'umwiyahuzi ushobora kuvuga ati ndakwica nanjye unyice. Kandi yafashe icyemezo cy'umusirikare ushaje kuko mu musirikare ushaje niko bingira yatubwiye ngo arwanira mu ndake kuko kwiruka ahunga batakibishoboye agategereza ko uzayimutsindamo ariko nawe yakwisha. Kiriya cyemezo cyo kurasa muri Kongo urasa inyeshyamba umujyi ushashe nk'itapi yego ni cy'umusirikare ushaje urwanira mu ndake. Ariko udakurikije ibyo hano umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavugaga byagaragaraga ko yiteguye ko intambara iraza kugera ku muryango ahubwo ashyiraho ibyo umukuru w'igihugu niba twabyita nk'ibikangisho niba ari ukwitegura avuga ati abantu banteye nanjye nzanyura ahangaha mbatake. Ariko byagaragara ko ari muri position de faiblesse aho ngazanyura naho yabigarutseho mu Kirundo avuga ati niba tutera baturutse Uvira kuva mu Kirundo hano ubwo yaramaze kubasobanurira nyine ahantu izina mu Kirundo ryavuye. Ati kuva mu Kirundo ujya i Kigali ni hafi ati rwose nta kibazo. Icyo gihe yaramaze guha abaturage bari muri biriya bice bya Kirundo ibyo kurya bageze amapfa. Arabwira ati ariko nubwo tubibahaye ababwira ijambo rikomeye ngo ni murya mu mugonda jose. Mugonda jose yarigibutse mugonda jose ati kwera ko ibintu birakaze. Mbese barigomba kujya baryama nkuko nararaga nambaye ipantaro irimo umukandara n'imyenda n'amasogisi ikitarimo ari inkweto nazo kandi ziri mu muryango ku buryo nazisohokana. Hanyuma icyo twari tugezeho nibura Uvira uyu mutwe warawigaruriwe umujyi wa Uvira umupaka dutangira twabonye ibintu biriho barawufunze umupaka urafunze uradanangiye. Yego nahoze mbona kare mu kanya abanyamakuru bavuga bati abaturage b'Abarundi baravuga ati se niko dushaka gutaturanyura he bari ku murongo benshi ku murongo kuri uriya mupaka birimo biragaragara ko muri Panya amazi Panya bakagera Rumonge. Ntekereza ko nta kaburimbo irimo oya nta iruhande rwa Kongo. Ubundi kugira ngo byumve neza Uburundi na Kongo bahana imbibi hacamo umugezi uva hariya za Kamanyu ukagera Uvira. Umuhanda ni wumvuga umuhanda uva mu mujyi Uvira uza hano kuri uyu mupaka hari ikiraro ngo ni Kavimvira uva ku ruhande rwa Kongo uko nabonye ashaka ko nta kaburimbo irimo ntayirimo mu bitaka wenda ku ruhande rw'Uburundi ahubwo barimo kuyubaka nkuko twayibonye ku muhanda yego nahoze mbona rero abaturage ari benshi hano ariko nkuko twabivuze uyu mujyi wa Uvira wo muri Kongo wasaga nkaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari ikigega cyangwa se ari nk'isoko kuri Bujumbura vice versa. Byari bifite uburyo bihana bafite kubera ko nabaturanyi wenda nubwo hanyuramo ikibaya igishanga ariko bafite ukuntu babanye mu buryo bweruye. Banavugaga ko igitoro mu Burundi cyabuze ariko abantu ngo bajyanaga 1,100 hano Uvira rwose ukazana amagendo. Hari aka video hari akamapu ndabona mwana gashyize kuri ntuza kerekana uburyo uyu munsi Burundi irembo bufite. Mbere yuko wenda tuza kumva abaturage bo mu Burundi batakaga kuba uyu mupaka ufunzwe no kuba barahunze. Ikindi nabonye no kuri televiziyo y'Abafaransa mu Burundi hari inkambi abaturage urebye uburyo bameze ni impunzi zitarabona umudendezo ni impunzi zitarabona uburyo uwavugaga wahashe avuga ko bafite ubwoba bw'indwara zikomoka ku mwanda barengeje ubushobozi ko impunzi zarenze ubushobozi bwateganywaga. Iyi ni Twitter yakozwe n'uyu muntu nta zina rye ririho nta zina ririho ni gutya
yashakaga kwerekana wenda azaniye sikirini yose ni ukuvuga ngo ngira ngo yakoresheje indimi z'amahanga hejuru hano ku Rwanda murahareba haraboneka ku Rwanda hari closed harimo agakubo hari agakubo gatukura kari agakubo gatukura hasi bakandikaho closed minizi ko harafunze yego hano bakagaruka no kuri iyi side ya Congo nayo bakandika ku butaka harafunze ko hafunze no mu mazi harafunze Congo yo murayireba Congo iri mu buryo bubiri hejuru hari Congo yego n'ubutaka hejuru ahanditse DR Congo no muri kiriya cyose ni Congo cyose yego hejuru yayo hari akantu gakase nyine k'umutuku kerekana ko ifunze iriya ni Kavimvira yego niwo mupaka naberekaga narindiho hano hasi naho narahaberetse kuri Tanganyika ahangaha handitse nanone harafunze Lake Tanganyika ni Kivu ni ikiyaga cya Tanganyika nacyo kirafunze nk'uko mubibona uvuga ngo iki gihugu cy'u Burundi gisigaranye irembo rimwe ari ry'iringiri rya Tanzania hari icyatsi kibisi kanditse ngo open Tanzania ndagira ngo mbabwire ni murareba uko biteye Tanzania uyu mupaka wabo uri kure ni kure ugereranyije naho bashaka kujyana ibicuruzwa byose icya kabiri wenda mu biganiro byacu byejo tuzabafasha ku Karubanda turebe umujyi uri hafi y'u Burundi muri Tanzania twavuga ngo hari activity hahandi abantu baranguza nk'ukuntu Rubavu na Goma bituranye nk'ukuntu Gatumba na Bujumbura bituranye na Uvira noneho turebe ngo Tanzania ahantu hari activity kuri open border ya Burundi harimo kilomita zingahe cyangwa birometero urugendo rureshya rute harimo urugendo rurerure pe kuko nk'umujyi wavuga usa nk'uwenda kwegerana n'u Burundi nubwo nabwo bitegeranye n'urya mujyi bita wavuga ukomeye numwe bita Kigoma nawe uri kuri Tanganyika byagorana ariko ahandi ho uragenda ugasanga ni imijyi isanzwe pe nta gishobora kuba ari imijyi isanzwe ariko nibura iri hafi biragoye urumva bambukirana hitwa Kobero niho bambukira abantu barimo bareba uburyo ki bwo kwambuka niho bambukiraga muri no minsi cyane cyane ubwo n'abandi bantu babaga bagowe no guca mu bice byegeranye n'u Rwanda niho bajya kwambukira ariko iyo urebye ukabona kuva ahangaha Kobero ugera mu mujyi wa Kobero ni mu burasirazuba bw'igihugu ukaza wenda rega Bujumbura n'umurwa mukuru w'ubutunzi bw'ubukungu kugira ngo uzaze ugere muri za Gitega hagati mu gihugu unakomeza ugenda ugere Bujumbura harimo ibirometero ni kure